Kajingaki jong kisamla puli ka kiang nongba Government College kapala sedang nadu kesengini kong bat kumjuru ak kesengi baar kala poisya kajing klumar haga ba kipelit kala penukam tak kabor ban penpraya kajingatur bat syongaki persyak jongki haki benta jong ko office UDC West Giant Hills kani kalaja haba da kispa spangut kisamla puli haringkat kajing penram yak sarkar bat yu menteri katangat puli putri u Dr. Asi lalu bat bandawa ya kajing don kam ke college da kajing tho ak plakat kelami isya surak bantur syadu DC office haga ba kila yola ru ban kerkut ya ka kerdop haduk bahkan dasarnya sendan menterekam. Nakaliang kibor punya distrik masen poi kisamla bayaki kilakot yakren ya kinong ilam kisamla puli hapo kalama ka kiang nongba Government College Students Union hapo ka kamrat rekam jong Additional Deputy Commissioner uba di Walang kajing yakren kelayat baik ban nakaliang uba Walang ula ai da kajing tho ya ke ba sarkar kalakular ban pinyo ya kajing dawa ya kisamla puli kini kajing kular ki ba sarkar kalarai ban pinyo ikinthop na ka benta ban pinha ya surok Bandung siapa ke college ban pleno ya ke girls hostel balamang ru nak benta ban pinbiang ya jinu kambaro ban maromat ya ke boys hostel kaba ke PWD kelas sedang syat ban maromat ke jing pinhe ya ke college building ke balamang hadu sauk ru tingka kat bayar kantin jong ke college ke tanat PWD kadang pun krea ya ke estimate ban pinbah ya ke plus 2 section bat kumjuru ban pinbah ya ke rukom trekam jongka ya ke ni lamang pisang nak benta ki lightly ke college sokar kentup ya ke kiang nongba Government College hagador ke bolong iway point refund ru klo tingka Kasarkar kelapun paru baya katulap nak benda ki nongtray casual staff sim la pelait na marabaka tanat finance jong kasarkar jela kalasangnya ben pelait ya katulap jongki katanat finance kala pelait pisat lang nak benda ki regular staff bat ya ki casual staff ki di benyo ya ke appointment katkum ki kendon lani ka rukom tungkam tungjam kamu cemu optional di sini tuh gimat dua di doba ini yang tadi kita kamu ga judua untuk ini kita umang di surok DM ga sedang di approve sedang di senayo kata dan repair gi igani kita keluar untuk pendep kan pokok ini kakam ga poin buar berpani wine again hostel edisi de kularu odong de sanction de national sehaga college authorities function wine kakam ga boys hostel repair begini ke hostel kata dia sedang cenaikan dan PWD kata ada estimate dia sedang cenaikan ke poin ngurusu main building extension kerja gani the estimate di Soglor lembaga PWD department iwo ucong tinggi itu sebet report arsitek meeting di Bulkirki kita parlemen kam poin gosan approve ya ka 10 plus 2 section bindu di department ya scheme bang department bindu department of health the dep committee uchong no itu ting baik ni they salary yang casual staff begini itu the release tempat nombor finance department di kelam di geni hitai sudah mereka tinggal college dan propose untuk estimate lembaga PWD di geni le bacaan jaga kamu ngate ini untuk estimate kata ya kamu ngate estimate juga ini doain di sini kularu ada tempat dia cong tinggal ke cibet ya ka juga uyok approve buat kular di no itu doain kular di Usong tinggu ni ite no ka kadan trik to dia approve no guna di Iwan nalor kata ka kubor ka bayo lum ka sarkar lembaga tanat puli puthi Kantung kam thma hadu khandai gut kinong kai hak di college kisamla puli wala kilayo ya kajing pensai na additional deputy commissioner baga sarkar klasim khia ban pinio
ya ke jing dawa joki henry namar ka kot link dop ka bagi la yo ya ka jubab kam chimdan ya ka kerteng ka jing soi bat ka muhor kala penlong ik samla puli ban artien ya ka jingmut jong sarkar bat kim simla hun setia ya ka te jubab de halor kane gila bateng biang ya kajing ki jongki hakmat ka office su deputy commissioner da ka basyong hasrop bal ka balawan ra ya kajing thut ka ya ke yang upai ba ka sor juai kibor penyat district ban penprai samla puli ki bala yalum krui hakapor kumba shibje chiteng no phaisni klasin right da ko na kali pelibding bal ki pulit klasiat sada kile air pun sakmat ki samla puli ki bala phet kumar shurum cheneng hadin pat nadu udc u arun kumar kembavi ias ki adm bakan thop usc lalu dm walang bal ki he pulit nadu additional sp u shempang serti u deputy sp u ba pcm haringkat bal ki putan pulit layar sesurok bal da kajing hukum udc u Arun Kumar kila bom laki laphangi kisamla pulik ka kiang nongba government college bat bungut kila mensaujur kijing bet hong bat kawut laki jong kipulit kalapor halu ka surok ban naik Thomas Jones Senior College They got moving. Stop them!
Ik hoor hem kamera. La, luister. See now everybody's escaped. Nobody's hurt. Bloody, they throw stones on the DC. We prefer to do that. As we are students, we are in uniform, no? And then the last. Bom tay kan thai lại style. Thai là buồn à so. Thế phải như vậy rồi hả? Thai rồi boy tin này. Hagani ke jingbom laki pulit adu arpongut kila poisa hospital bat sangut kila syabat namar baki shitom jor baki kentop ya arngut kentei berlangut kesenrang belatip keteng kum Jersom Shilla si Ebenezer Sutengah Monte Carlo Cermang. Meneer hem kami. Dan ik ben niet voor. Hij toen ik niet had, jullie wat. Hadin balakut ke jingkawut laki ki pulit kisang malang nadu ka JYF, KSU, JSU, HNYF, JNC, RJYF, MPUF, HYC, JSM, NWYF haringkat berpai ba ki bas ngolem ya kini jing syak kawut laki ki samla pule ka KNGC ki laptur biang syadisi office ban penpau ya ke jing persyap namar baki buat penyak distrik kemtre syuk banyak ren ya kino kisang malang bat ki pai ba kilayat pai ba ha yaw musiang ban persyak ya ka buat penyak distrik halor ka jing thombori ki samla pule Haga bayade bat kanir jingja na kaliang uba H nong plo IG Eastern Range na papinsay halor ka jing kawat lathi jong pulit ya kisamla puli ulong bagi pulit kelahap ban penongkam ban kinsat ban penpra ya kinong yaki ban harin kani la penongkam ban siat dek tendong leer pensat khmat henry nambar bagi kinong yaki kim simla phet ki pulit kelahap ban penongkam ban penpra ya kinong yaki da ka bakawat lathi jingwan jong amanta hangge jowai kalong ban review action ke ba dipulit ke sim mungkin bat kunju ban kre nang dia pat ki de ba ni de ban le ta kumba phi na kaliang jong inong thok bor phi lan lang tu lai ke jingjia ki kena ka kenglong ba government college student ki lawan adu git jong DC office nang tu ladan ke jing keren nri hadin bagi de ban lik phai no ki klem lik phai ki alang ban ha sakui pat ka git jong ka office jong DC te kum ki magistrate pat ki police ki badan to por ki la ongi ki ban nom khang ki surok ban ya parano tu nomor kalong illegal unlawful ban ya lang ban khang ki surok te kum bade kum ba la ai da ka an ki la le da ka an ki la hukum ki ban ya para ki mi para la pendan kam ya ka water kanan ban siat ki water kanan bikin ya para andre kim para next pat la ai sa ka tiar gas ka tar kim para kim ban se ban use minimum force ban pen pra daga bai lati charge magi bai ba ki keno bai ba la su bombing kata jing pet jong hi nomor kat kum ka anru ka ong ba minimum force kata ka minimum force ka song kum do kita ki define andre ha jing sengu jong hi ka force by use kalong minimum force tang ban pen pra kum ko jong ja menin lati charge ka la ja hadin bagi kena la pet nagri yang bor punya distrik harangkan bagi kulit kila be thong pada kena caduk nang na disappoint caduk sya Thomas Green Road kata kalau kumne namar sin ba piban prai ka no lawful assembly kede ban pen pra hadu ban pra sunan nomor mde ban aila be kini lumbiang lang yebe tang kandiat le si kini lumbiang tengin ai hop ai la thi charge bon sin kata kade hi kurukom ban be adu ban kini lik no surok ban dan brief su surok